Rwanda, igihugu cyubatse umutekano wacyo n'inkingi z'ubwitange, ikinyabupfura n'ubuyobozi buhamye. Umuvuduko w'isi nshya, ingabo z'u Rwanda RDF zikomeje kwerekana ishusho yihariye. Iyi ni ishusho y'ubuyobozi buhabwa abasirikare bakiri bato ariko bafite ubuhanga n'aribonye mu namapeti yo mu rwego rwo hejuru rw'abajenerali. Abasaba abayobozi b'ejo hazaza gusa ni abari ku ruhembe rw'umuheto mu kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Muri iyi documentaire turagaruka ku mateka, inyandiko n'inshingano by'aba bajenerali bakiri bato b'u Rwanda. Ku mwanya mbere turasanga General Mubaraka Muganga. Uyu ni uri ku ruhembe rwa bose. Uyu yavutse mu 1967. Uyu ni umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Nyuma yo kwinjira mu gisirikare akiri muto ku rugamba rwo kubohora igihugu, yagize uruhare rukomeye mu miyoborere n'amashami ya gisirikare atandukanye ya RDF kugeza ahawe inshingano z'ikirenga muri 2023. Uyu munsi n'umwe mu bayobozi b'ikirenga berekana ishusho z'ingabo zigezweho. Ku mwanya wa kabiri turasanga Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi. Uyu ni umugabo w'ingabo zirwanira mu kirere. Mu gihe kirenga imyaka 30 mu gisirikare, yayoboye Bato na brigade na division zitandukanye. Akaba nawe uyoboye ikirere cy'u Rwanda muri ibi bihe by'ikoranabuhanga n'iterambere ry'igisirikare. Uyavutse mu 1968. Ku mwanya wa gatatu turasanga Major General Vincent Nyakarundi. Uyavutse mu 1971. Umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka, Army Chief of Staff, ni umuhanga mu by'amayeri ya gisirikare n'ubuharurasase bw'ubutasi, Defense Intelligence. Ubuhanga bwe mu masomo ya gisirikare n'ubuyobozi bw'ingabo bufasha mu bikorwa bya RDF byo kurinda ubutaka n'imishinga mpuzamahanga. Ku mwanya wa kane turasanga Major General Rukika Rusizi. Uyavutse mu 1976. Muri ba generali bakiri bato cyane ariko akaba afite amateka akomeye. Nyuma yo kuyobora igice gishinzwe ibikorwa mu birindiro bya Republican Guard, Karusisi yayoboye umutwe w'ingabo zidasanzwe za Special Operation Force. Akaba ari umwe mu mbaraga zikomeye mu mayeri y'intambara zigezweho. Ku mwanya wa gatanu turasanga Major General Wirirwa Gasana. Inshingano ze zisaba ikinyabupfura cyo ku rwego rwo hejuru, ubwitonde ndetse n'ubunararibonye n'ubudahwema, bityo bikamugira umwe mu generali y'inkingi za mwamba muri RDF. Uyu nguyu akaba ari umwe mu bantu bakomeye cyane kuko ni umuyobozi mukuru wa Republican Guard. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Major General Innocent Munyengango, umusirikare wamenyekanye cyane mu rwego rwo guhuza ingabo n'abaturage ndetse n'itangazamakuru, ariko ufite ubunararibonye bukomeye mu buyobozi n'amasomo ya gisirikare mu bigo bitandukanye by'amasomo ya gisirikare. Ku mwanya wa karindwi turasanga Major General Inkubito. Uyavutse mu 1967. Nawe ari mu cyiciro cy'abasirikare w'inararibonye ariko bakomeje kugaragaza amaraso mashya mu miyoborere y'ubuyobozi bwa gisirikare kugeza uyu munsi. Ku mwanya wa 8 turasanga Brigadier General Stanislas Gashugi. Uyavutse mu 1974. Uyaherutse guhabwa inshingano zikomeye nka komanda w'umutwe z'ingabo zidasanzwe, Special Operation Force. Kuzamurwa mu ntera kwe byerekana icyizere ndetse n'icyerekezo cya RDF cyo guha amahirwe abasirikare bakiri bato b'abanyabwenge kandi b'abanyamayeri mu kurinda umutekano w'igihugu ndetse mu buryo bugezweho. Ku mwanya wa 9 turasanga Brigadier General François Regis Katarayiha. Uyu nguyu ni umujenerali uzwiho ubuhanga buhanitse mu miyoborere n'ikoranabuhanga nyuma yo gukora mu nzego zitandukanye. Nkambere yakoraga muri z'umutekano n'iby'ubutasi, ariko ari mu bajenerali b'icyerekezo gishya n'ingabo zigezweho. Abandi bajenerali bakiri bato harimo Brigadier General Patrick Karuretwa. Uyu ni umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu gisirikare, Director General of International Military Operations. Ni umujenerali ukiri muto ufite ubuhanga mu mateka, uburenganzira bwa muntu n'ububanyi n'amahanga, uhagarariye ishusho ya RDF ku rwego mpuzamahanga. Ahandi turasanga Brigadier General Ronald Rwivanga. Uyu akaba azwi cyane kubera amaze igihe kinini ari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Ni ishusho izwi cyane ku rubyiruko kubera ubwenge, imivugire n'uburyo ahora yisekera. Kuki RDF ishyira imbere aba generali bakiri bato? Ibyo wakibaza. Isesengura ryerekana ko intambara n'umutekano by'isi yose byahindutse. Ntihagikeneye gusa imbaraga z'umubiri, ahubwo hakenewe ubuhanga bw'ikoranabuhanga ndetse n'amayeri y'ubutasi, cyber and intelligence warfare, ndetse n'ububanyi n'amahanga mu bya gisirikare. RDF ikora ku muvuduko, meritocracy, aho amapeti n'inshingano bitangwa hashingiwe ku musaruro, ikinyabupfura n'ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano bikoze ku isi hose nshya. Niyo mpamvu usasanga mu bindi bihugu byinshi bakiri inyuma mu iterambere no mu mitwe yabo usanga abajenerali babo baba bakuze cyane, baba bashaje pe, ubona batabasha no kugenda. Mu Rwanda bari abasore ku buryo rwose ufite no kumwibeshya kugira ngo umungana mu myaka bitewe n'imyitozo. Kuva ku rugamba rwo kubohora igihugu kugeza ku butumwa bw'amahoro hirya no hino ku isi, u Rwanda rurerekana ko rwifitiye icyizere. Urutonde rw'abajenerali bakiri bato ni ikimenyetso cy'uko RDF ishingiye ku nkingi ikomeye, itajegajega kandi ifite amaraso mashya, izakomeza kurinda iki gihugu mu binyejana byinshi biri imbere ndetse no mu bisekuru byinshi biri imbere. Ngayo nguko umusingi w'indatwa z'u Rwanda. Njye ni Rwanda rw'ejo Bruno, Rwanda Inspiration 250. Kora subscribe n'andi makuru akuri imbere. Muri comment watubwira ibyo ushaka ko tukugezaho bishya cyangwa ibyo tuzakugezaho mu gihe kiri imbere.
gihugu. Uyu tugeze yitwa Major General Vincent Nyakarundi. Uyu aba mu mutima wa RDF, hari ingabo zirwanira ku butaka. Nizo nkingi nkuru y'ingabo z'igihugu burya, kuko arizo zifite abasirikare benshi kandi zishinzwe ibikorwa byinshi byo kurinda igihugu ku butaka. Major General Vincent Nyakarundi ni umwe mu bayobozi bagize uruhare mu kuyobora uru rwego mu rugendo rwe rwa gisirikare yagiye akora mu myanya itandukanye imufasha kugira ngo uburambe mu miyoborere y'ingabo. Ubuyobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka busaba ubushobozi bwo gucunga abasirikare benshi, gutegura imyitozo no guhuza ibikorwa bitandukanye. Aha dukurikiyeho turasanga Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi. Nubwo u Rwanda ari igihugu kitagira ubuso bunini, ubuyobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere kimwe mu bice by'ingenzi mu rwego rw'umutekano. Uyu ni umwe mu basirikare bagize amateka maremare mu rwego rwa gisirikare, yagize inshingano zitandukanye zirimo no kuyobora ibikorwa by'imyitozo n'amashuri ya gisirikare. Ingabo zirwanira mu kirere zifite inshingano zo gufasha mu kurinda ikirere cy'igihugu no gutanga ubufasha mu bikorwa bitandukanye.